Mĩhang'o-inĩ ya gũtigĩrĩra mũingĩ wa kaunti ya Kwale nĩ wagĩa na maĩ matheru ma kũnyua na mangĩ ma kũrĩma, Gavana Fatuma Achani nĩ ekinyĩtie gĩcigo-inĩ gĩa Kinango kũrĩa imwe cia tabarĩra iria arugũrĩtie arĩ wenji wa demu ya Mawasa. Tatizo hili la maji katika hii Kinango na Lungalunga lilikuwa ni kubwa zaidi, na tumeona suluhisho ya matatizo haya kwanza ni kuchimba mabawa makubwa makubwa. Na ndio sababu kabla nifike hapa nimeanzia Moyeni tuni pipeline tunaendelezesha wananchi waweze kupata maji safi. Lakini nilipotoka hapo nimeenda Wamasa. Nimetoka Wamasa tunachimba pale bwawa ili wananchi waweze kupata maji kutoka kwa bwawa. Na vile vile ukienda Kilibasi utapata pia tumechimba bwawa hapo. Ukienda Silaloni utapata tumechimba bwawa hapo. Nĩ ikinya aikari a gũkũ mamũkĩrĩtie makiuga rĩramahe mwĩhoko wa kweherera mathĩna ma ihinda iraya marĩa matũrĩte namo ma gwetha maĩ. Tulikuwa tukipata tabu, tunaenda mwendo mrefu kutafuta maji safi ya kunywa, lakini kwa sasa tunashukuru alhamdulillah. Na sote katika nyumba tunajua kwamba kila kitu ni maji katika maisha yetu. Tabarĩra ĩno na ingĩ cia maĩ irakinyanĩrio ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa ũkũria wa irio na maĩ, aikari makiuga nĩ igũteithia kwagĩria mĩtũrĩre yao kuona nĩ mekũhota kũrĩma irio nginya cia kwendia. Ningependa kumshukuru sana mstahiki gavana kwa huu mradi ambao uko na manufaa mengi kwetu iwapo utaisha kwa njia inayostahili, na ninachoweza kumwomba kwa sababu tunaona tutapata maji ya kutosha, yeye mwenyewe amekuja na hiyo barabara, na nina imani kwamba hii maji tutakuwa tunaweza panda kama chakula ambao tutakuwa tunaweza peleka kwa masoko. Vile katika huu mradi wa leo pia hakuacha nyuma kuupatia tu maji wale watu wa barabarani, ama amua pia kuingia ndani vijijini. Sasa huu mradi unapeleka maji sehemu kama kilomita 3 kutoka hapa. Aikari 4,000 nĩo maratanywo kũgunĩka na tabarĩra icio cia maĩ iria nĩ Mawasa, Moyeni na Vinyunduni wona ciakinyanĩra. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.